Yesus. Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kaswabon na bayno, insan ta kapod katilambus kago maya ditit. Kay sisan da sumambayang kaswabon, kanaw misisa takod iswang sambayang. Kinarahingan asundu iswang kerjaan sorga, kung sikaw dot kaswabon na bayno, insan pod kapag yamong yahay maya dot kasiwatan iti. Ikalansanan da alumis piramutan, o sanangot ay kayon yan ang dahay, gisambot iti na po kay sisan dahay nga amu arubat, tu makinangaw o mangilah yahay dat nunuhot kain talangan, mantada boros-boros no kasob naman na. Kung sikaw nagidikalidasan na tahakan no, gisambot iri na po nga mumunsay dahay asimbayan, dadamot at mangimbulay di panambarasan na kasoban bay na. Tinasambayang dahay iswang ran ni Jesus. Amen. Okay, umpayin ko radihat. Tabar do kaswabo na bayno, ikalansanan dat iyati na po nga pangolida sa kapurimanan, asimbayan at kay ririkohon, kain kakoton dati, ang asanongan nipih di ko sadop. Alumisan nipih ko kasadop po nakodop, nakapanso. Nakapanso, nakodop. Okay, bayno na po hom, naruh tamo da pelajaran dati. Saraw ko dadat iso na bahagyan no ngayon nga yadit di ori kotot ay nurid di kasandaton hinggo napakatu ori kot dati logi 1 Korintus 15 satu pasal harot 58 ayat. Alamak. Isay dakot miagal doho tu nakodop ko sa do. Ko ponso. Nahuhuyanan maturim ninto ko lobosi tu di pag. Okay. Tuluh na pod ay panambasan iti nga harot talo. Kebangkitan Kristus, katungagan di Yesus, kebangkitan kita, iati, kebangkitan tubuh. Haro po kagut, kebangkitan kita, kebangkitan tubuh. Dan do tampinay-tampinay ngai, orohyan ako dat pop kayo, montokot boras sa kinarhingan dit man ko poilo kumada kayo, inagina mo hinggoh dot ay paingyon ko, miampay dot ogirot. Mantad ko boras sa kinarhingan. Iya kayo no pa nga diselamatkan. Sa kiranad iya kayo no pa nga ngigit. Idi boras idi. Miagalit numan ko pasunudo kumada kayo. Suway ko sa kirad iya kayo na pa nga menjadi percaya. Harahik mo hara isaot paguhatan dat asaru da pagiwaliwalan dati. Hara nangkud ino pa'y hukum midi nga menyelamatkan. Kasalamat. Pasti dat ino pa'y Thailand dati nga, ino pa'y menyelamatkan dati nga. Irumikot tamoy panalamat dati nga, Yesus. Nga pa'y kuray hukum, kasalamat kay hukum. Sekira na pod intangan takod ori, bawdo hiti. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan.
Komo pa di nga kasalamati kasalamati hukum nga okon ko iri hamoy pangakat dati ay mundalih dahiti pamagunan. Haranang kud ina pahit lampu trafik idi nga kasalamat. Kasalamat mo tiri haranang kud ina pahit undang-undang ga talun-alun di nga kasalamat dati. Kasalamat. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh undang-undang itu kamu diselamatkan. Jadi hali piahdet mantad ko it peraturan, undang-undang, Injil, kebenaran, asalamat toko nga harang nga sokironod iati na po nga ogirot datumanod idit boros idi. Sakira na po ogirot toko tumanod dilo boros-boros kinurahingan nga asalamat toko kita diselamatkan. Koinsadu toko mantadilot karaton om polidan pumugunan. Sekira monopot toko dot tumano dilot undang-undang ketalun-alun nga koinsadu toko mantadot kemalangan. Koinsadu toko mantad saman. Sekira asaman. Ay napatay lisin ko hay. Samanon na kadendo. Kon ko gisang bulan 12 kad abulid pempataya lisin. Jadi sekira na po tanudon dati laboros kinurahingan nga ino pa'y kamayandat kita diselamatkan. Iati na po nga kainsadu toko mantadilot katumpalidan na pamagunan. Sekira dot tanudon kopioh dati ilot undang-undang talun-alun nga atamangan na dagyahit it kainsaduan dat kamalangan dahilo. Nga monotos ako pagyad mantamo nga wakon gyabo. Sekira na padad oyoh dot otopot kopiyad. Mogi galo po pananudan dati lot peraturan da tahun alun. Ay so ida kamalangan. Ay so ida. Kecuali di ati nomod atau modon. Jadi ilo na po di boros sa kinarahingan lang nga momonsay dati dot sekirad ogirot toko tumanud nga momonsay iati na po nga kainsadu mantadot kaboling kahangan na pumugunan. Sebab pot aponting kopio da pinarikot ko kumada kayo nunu na pa'y natarimo ko sandiri dot Kristus napatay siyo mantada dusa-dusa dati. Umya galam mo tindi pinaboros sa kitab suci. Isiya na po nga nalobong natungag nagi dit katalib sayran no kori kati tadaw katalu. Miyagal lagi kadaw di binara sa kitab suci. Pinapakita hisiyo kumad minesiyo imbulay kumadi Kefas kumadi ka-12 murid ayat ka-6 kumanagid labid 500 sa kaumpinayan kagumuan na padilo nga paimpasi pag isang bodando kasyad antakan nilo nga ipagilitan dilo haran nagi kadawhit no katongkiad. Minay kagwisyo intalang kumadoho kumadi Yakubus kumadit insana na rasul ikalimpupusan isya na po nga minintalang doho miyagalit ay tanak dat nasusuh dit apo na rin katatimpo daw. Mantadidi iho na po nga bobosit o siriba paling hina mantado insana na rasul bahkan tidak layak disebut rasul. Kakuan po nga iho na po nga minangigorita kudot
pananu de kinorohingan. Nga mantadet kasih karunia kinorohingan, iho na podihom miagalo ko na iti dondo. Inagilisi de kinorohingan ni dinga ipinatahak pinatumboy kumadoho nga amu kunadadan. Suway ko iho na pohom minumbalo ko aparagat do kumaraja do insanani di. Nga akon ko yoho, suway ko lisik kinorohingan dit miyampay doho. Mantadi di, yoho, teko yolo, pengka toko nagingay, manuduk toko, moit iati na pa nga osili dot atumbayaan. Jadi, pinointalang di Rasul Paulus dahilo dot ay pengkuro ng kuot kinatungagan di Yesus. Pinaboras di siyo dot tumanud da kitab suci Yesus na po nga minay olon dati sebagai korban dosa. Napatay siyo, nolobongi siyo, natungag. Ina pa di tamo dan dahilalo nga nailan dati dat Yesus sendiri napatay, nolobong, natungag. Ilo na ikamoyan dat kebangkitan Kristus. Iimbulay ay nakagusyo dat ay paingkuroh tako di hati sebagai datulun. Hari nang ku dati kamoyan dat ketungagan. Isuang ke 1 Korintus 15 ayat 22. Mantadi di sera na podi mandati poboroso dot Kristus natungag ipagilitan datulun na patay. Hari nang kudid ipagilitan na podat do kayo mo boros bahwa aiso di katungagan datulun na patay. Sekira na pod aiso katungagan tulun na patay nga Kristus kadaw amu natungag. Nga sekira dat natungag siyo, natungag Yesus. Siyo, ayat 4. Nga sekira dat Kristus amu natungag, ingka ka nahit ayat kapailan dati, ingka ka nagikadaw ti katumbayaan dati. Nakuroh tu ayat napatay Yesus. Mimbulay no matituhot tadi. Mantad ko nimbulayan nila pag ilot panamarasan lo kasuabon na bayno. Naidi poin sama ko iti kamayan dot ay kapatayon datulun iati nga isoot moedad iati na po nga tumbayaan ko piyo do harati kamayan do katungagan. Pinakito na di Yesus atau potid haratit apatay lobongon toko tungagon. Piro-piro linay dom ay inapoy boros sa kinorahingan dat kada ko na ongay pangakan nila tuwa do pagaduhan apatay ko mati ka. Nay nakapiyas siya pakita no dat ay haro kapiya ti kamunda kapatayon. Haro ti kapatayon. Nga numan nagi di Jesus pakita no do haro ti kamunda katungagan. Mantadid di inapadihit ay pagangatan di Rasul Paulus dahiti. Sekirah na pod ay kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Atau kano po atumbayaan iti kamoyan dat tungagon iti tulun na patay. Kamu na po nga ato ko'y atumbayaan dat Yesus na po nga natungag mantad dat kapatayon. Patut to padadilo nga iati na po nga
Aiso dadi hot keragu-raguan dati ti kemuyan dat haroh ti katungagan kagu. Ada kebangkitan. Tu pina kita di Yesus sendiri haroh piati kapatayon nga haroh ti katungagan. Nakain talang nagi dahilo dat kinorohingan no paingi gititit kunsi da kapatayon. Kunsi nagi dat katungagan. Puji Tuhan. Ilo nalo kalangadan dati. Iati na po nga painggigit ako ti kebenaran. Tumano dapat ay pinambarasan dati ay maya dahilad ayat 1 gisa mo po damiso nga igitan ko na ti kebenaran do ogirot. Tu milam mo munsaid iati na po nga salamatan to ko. Ayat kahapon 5. Suway na po kumanta didi nga tudut kumakinorahingan. Kakuaan na po nga po kay isiyo, mandahay po boroso. Tu isiyo na po nga numantungago, padahal ia tidak niya, sakiroh dot otopot dot tulun na po napatay nga amu tungagon. Sa sino pa tulun napatay nga amu tungagon, Kristus juga tidak dibangkitkan. Sa Kristus amu mantungago, sia-sia nati katumbayaan do kayo, iyo kayo it pempasi isuanggot dosa do kayo. Kapulidon da tulun di nangapatay isuang da Kristus. Sakirad iati na po nga painsuang tukad isuang kaposyaniti it papayimpaw dat lansanon dati kuma Kristus iati na po nga tulun-tulun dit paling malang mantad ko insanan na tulun. Sakira na pod atungagon sakira pod Yesus natungag kamo na po nga iati nga atungag nga sakira na pod Yesus natungag iati kadaw nga amoy atungag. Sakira na pod ay sa katungagan tiada kebangkitan. Ingka ka nati pananudan dati, ingka ka nati pengharapan dati. Sia-sia ay sok kumuyon. Sia-sia. Okay. Nga ipintapot, Kristus natungag ipagilitan na tulun na patay, sebagai ino kapagulo, mantad di tulun-tulun din nga patay. Isu ang ayat kaduna hopod. Miagalat tulun rumikot, montokot sangulo na tulun, paingkanay kadaw tit katungagan da tulun na patay, rumikot mantad ko sangulo na tulun. Kapintalong to mo dila ayat ay. Iti nakamuan di Rasul Petrus at hara tulisan-tulisan ni Rasul Paulus sa mga lirukan ka. Tumiagalot ainsana na tulun na patay isuanggot kay siya Sandy Adam, paingka nagi ainsana na tulun dat posyon kago isuanggot kay siya saan ni Kristus, Yesus. Nga tikid-tikid tulun tumanud dat giliran daw urutannya. Kristus di nakapagulo katalib na pandadi isiyo yolo it asilih dat painsangano daw sayra dat orikota timpu do karikatan daw. Jadi tumanu do padilo nga urutan no padaw nga Kristus napatay Yesus sendiri natungag katalib no pandadim inday pananud daw. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ang gulian tako nakagus paingkurah takod asilih dat iati na pangasangano kinorohingan. Nung kaditimpunan na gidi igitan na dati lat Injil kebenaran dat pinatumboyo da kinorohingan kumadati.
Sekiranya kita teguh, sekiranya iati na pa nga ogirot da paingigit dilet kebenaran da tinhak da kinarahingan. Anaruh di kapilo nga abuli kasimbulan ayat. Manda ko basaw sendiri ila pira-pira ayat. Man ko pasimbula dat hilad ho di nga iya gali dit asa nang kapi di simbulan manto kano pala jako lah. Ayat kedua na padang papat. Sayra na pandat ori kata timpudi hinggoh dat sayra na pod kinarahingan papatahak ki kerajaan kumad kepada Allah Bapa, yaitu sayra da Yesus papatahak ki kerajaan kumad Allah Bapa. Sayra na pandat isiyah na po nga memulid do insanat pemerintah kekuasaan kagarason isya nagi nga mangigit ta pemerintahan sebagai raja kisam kinarahingan papaili dat insana ni sangod daw isiriba dagakod daw sangod dapat ikalimpupusan iman pulido nga kapatayon. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nunuh na po nga numan pailiho dahirid isahaw dagakod disyo. Nga sakira na po man boroso dat insanan na po nga sudah atau telah ditaklukkan anaaw nundo dat isya na po sandiri nga ay pahingigit o insanan ni isiriba dagakod di Jesus amu painsuang da isuang daw. Rati na pulay tampinay nga takluk di bawah kakinya. Isiriba okon ko painsuang isyo nga isiriba do kuasa di siyo. Nga sakira na pod insanan na po nga oigitan di siyo isuang dat isiriba dat gakod di Kristus isiya sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Isiya sendiri nga painsuang nagi kadaw dat isiriba di Yesus. Dit paingigit to insanan na pa isiriba daw. May dat kinarahingan o sili isuang dat insanan. Sakira na pa di miyagalidi nunudi hoguno dot wansayan da tulun-tulun di nangapansu montok katulun nangapatay. Sakira na pa tulun na pa napatay nga amu mantungago. Nakura tu iyala na po nga makipansu montok katulun-tulun dit nangapatay. Iyahay nagi kadaw nakurayhay manikid timpo mangigit tat kapasin dahay iswang gabahaya. Tampinay manikid tadaw iyon na po nga kataguang kapatayon. Ikandasan ko montok do kayod isuang dat Kristus Jesus kinarahingan dati man ko poboroso dat iti na po nga pointapot. Sakira na pod ay mangintong na di pertimbangan na tulun iyon na po minonot asa ko na sumapot suang talun dahilad Efesus. Nunudi guno dat ay iti na po nga nunudi guno montok doho sakira tulun na napatay amu mantungago. Kanda datim kanaw no makan minum tu suab na po nga ihati na po nga apatay. Kada kau no kapalid dai na po pagyambalutan di araat nga mamiragot ko basanan dito sonong. Puri manan na dati puri manan kagu dati dat sonong kada takano po mon say duso ipagilitan do kayo harohot amu katutun da kinarahingan iti ni poborosan ko
mo'y iya ko no po nga kapuriman ko dad at tingayaman. Tokoy ayay na dusun. Ino pa'y kinalimpupusan nila nimbulayan na kabangkitan tubo. Nga ay iyati na po tiham pasti atumbayaan to ko dot sebagai tulun pananud da kinarahingan iyati na po nga tungagon to ko di Yesus. Sera korikotan di siya kumenduo. Sa kira na pod ay sa irihom sia-sia nati kaposiyan dati. O sanang nagidat nukasya dilo. Sa kira na pod ay sa o katungagan man nagidati at kano mo ginakan, kano mo ginum ka. Tu apatay to kano matitiswab ka. Sa kira na pod ay sa o katungagan kago. Ilo na daman to ko. Sa kira na pod itinapakapasyan ng insano. Kuman kuno pa nga ay sa nohot katungagan kago. Mimbangat to ko nagid nunuhit milo-milo. Monotas to ko nagid nunuhi milo-milo. Nga mantad ko harap pa kagoy kapasyan dat suway ko iti kapasyan dati dodondo. Igitay to ko na kabenaran. Tu iri nahit manghak dati dat iyati na po nga salamatan to ko. Sayra ko rikotan di Jesus ako mainduwa. Ino po dihit pagangatan dahitid kebangkitan kita. Isuanggot 1 Korintus 15 ayat 22 gisamdot 34. Nga intatangan na dati da itinapot pagyambalutan da araat nga memirag da kaubasanan dito sanong. Tapot kari. Isa na pakapagalan dati nga megalilo kamulakan. Itanganak dati ang sanong. Ay, harap to ko na ditanak to ko. Sayra de ginumayo. O sanong ni kabuboyhon. O hinamod. Right ko idam minamangun nga. Ay aparagatisyo. Dihiti po walay. Sayra na di minamanaw minaysikul. Kambalot na didit. Kambalutan na tamo ang sanong. Kauli dihiti walay. Paingkura dit kita dati. Katutun na di ngedit mo galisun. Katutun na di ngedit kamunda tinumon. Kuat malepak. Iri di ngay. Jadi, atau Timothy dat itinapot pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mila na po ay aporlo na pili-pili dati atambalot. Ila tanganak dati aporlo hikay la takam isay tambalot diala. Akukura di siya tambalot. At tutunan to kano pandi tambalot siya ikuwak aya. Hari aya. Oritan po ng isay tambalot no kam panil jaipin aya. Hari aya. Nga isay tambalot no kam Julita kitang. Ina pa'y ginawa dati sa bagay na aw na po. Ay sa no po da si dati. Nga sakira na po ay miyagali di minagitanod-tanod mo tilad iyo ko ngay tumungab na ginawa dati. Iyati sebagai mulahi nga iyo di. Kapag yung balot ako na kapag iusaw-sa nun dahit di ka boboyuhon datid ang sanong mumbal na po doh dat gossip iti so kampay to ko no. Iyatin do nga bas to kay gossip indak katilambos. Na moy dat iyati na po nga aatumpalid. Intangan to ko nam isayo tambalot dati. Moy ino pa'y pagyambolutan di nga akon ko mangimbayat dati dot monongkiad di kaubasanan na to sanong.
Nga sekiro haro sokiro. Ay mo ti milad insalawon kapiti kamoyan dat ay atumpalid. Terjerumus na sumonu haro na ti kamoyan dat dipengaruh na pangaruh ka. Ay budagay silo nga naimbayati silo boka dipengaruhi. Nga sekira dipengaruhi terjerumus no kaunsuh no kahunsuh. Haro pakasariot peluang dati no kalat ayat 34. Puri mono no kagu dat osonong-sonong kada na di pumunsay dosa kago. Osonong no dot serad kapuriman tokod iati na po nga pointangkid no kotongkiad to komentadot. Injil kebenaran di kanu da mongigit dati momusus dati dat gisambo iati na po nga katanud to ko diralan dat milo di Yesus sasalamaton gumuli to kono. Ay so naralan di suway gumuli to ko iri no ri. Apalid to ko gumuli. Katilambus ka diralan dat isuang kakoratuan gumuli. Kada na dit alang-alang na tumilambus seperti ka. Haro pakaguralan dati da gumuli. Nakura tu apatut to ko gumuli. Kakuaan na po nga, iati na po nga haro kebangkitan tubuh. Hiti na pod, 1 Korintus 15 ayat 12, gisambuat 34, kebangkitan kita. Kebangkitan kita na po lang nga ilo, no la I will go kadati. Dadamot dati da pay miyaw, pay pasi, miyagalo dondo. Iati na po nga haro korotuon. Ilo na dalat, kebangkitan kita. Dadamot ta sangim miyaw to ko, nangaratu to ko, nangapalid, nung Columbus ang ralan dati, nga kebangkitan kita, I will go, gumuli to ko kago. Napalid ralan dati, pag yung balutan dati, napalid, I will go, gumuli. Ilo na lakamundat, kebangkitan kita. Ketungagan kago dati. Sumuang to ko nandun lakamundat, kebangkitan tubuh iti tinandati sayrad apatay, sayrad ohalu, pengkukuro. Kebangkitan Kristus, napatay siyo, nolobong, natungag kago. Irinit paimpahan dati do katumbayaan dat iti napatulun nga hali piad harati kapatayon, haro kago katungagan. Pinakita na di Yesus sendiri, da haro katungagan. Bahkan kikuasa isiyo, dot manungag dati. Mantadidi, inapay apatut teman dati pendalano nga igitan to kono laboros kinorohingan dat ogirot tu irine momonsay dati iati no po nga korikot to di kamoyon dat delah dawayan patut teman tungago kaki nga dadamot to kamangigit iti boros-boros kinorohingan gumu iti kagaton dati. Isuang gapag yung bolutan, haro koratuan dati. Isuang piad iati sendiri, nga haro koratuan dati. Nga tumano da padalot, ay nawayaan dati isuang panambarasan ditino. O insanan na padari nga, pailihon dahilad, siriba dagakod di Jesus. Kamuan na po nga, haro paluang dati, haro kuwasa dati, dat manalibambanilat kantakan ngay. Sayrada isiriba di kuasa di Yesus. Kemudian pohon haro pagandasan dati. Aratu toko nga haro pagandasan dati. Yesus Kristus. Napalid toko kebangkitan kita. Ketungagan dati gumuli toko kumakin rohingan. Nga haro kanto ipagilitan dati damanguhot. Kebangkitan tubuh. Isuang 1 Korintus 15 ayat 35. Paingkukuran day tulun na nga patay, dat mantung hago. Miyampay dat tinan, haray na ko dat iyalo na pangagumuli kago. Iyo kayo basug ngay. Nunuhiman ako pasasado.
Ay no kalo. Iya kayo tulon da basug, nunuhiman ako sandiri pasasado, amu sumuni, paimpasi, da sakiranad isya na pa nga, amu apatay pa labig kapagulo ka. Inagimano pasasado, okon ko tinanidit tanaman, isumuni, nga ilinso, di ay sa kulit, miyagal ko ilo paray, ay, biji gandum, nagi it linso da suway. Paray pa yung kuro. Purian, kani tanamon, sumuni ka. Iwagas, sumuni ka iwagas. Sumuni, har na kumbal da kayo. Akon kay wagas sa kaday, iwagas sa iparay. Umbal dagi itang pinaywilis at mano yung kulit tayo, tanamon, sumuni ka mo. Sa kira pa sumuni nga, miyagal na lagando milat ko la. Paray ki. Minimpanaw ko di ka ni habo hilod. Haratina naman ko balatong. Tokoy. Or wala ginawa ko no kita di balatong ko. Haramini pagano. Haramini pagano bo. Dadid or waruhi pagagano ko. Man poro buto ibalatong pimpututan. Haroy akanon nga. Nga po pimputu tayo kon nga or wala ginawa ko kita hoy. Ikara. Uy, magumpadan ako pi ikara uy. Mimbulay nga nasuang ginawad. Ade. Rasunan kumati ako. Harang nga isuang ginawad tiyo di. Umbalan pagi. Ulam sumuni. Sa kira na pad sumuni nga kasuwayani ka piyad. No, pwede pisuayan harakulit am aiso. Kasuwayani. Okay? Nga, linsa na pasuway, ing kulitan, tanumon. Hari tiyo di. Hinggo, pwede hit. O kita kuno pa tumuwa tuwam anuwa. Iman ko di kupango iri di mo. Kabuli ka mo makay sinapangguli. Tanga pulis-pulis. Buli kan tada diri kid mantamang di tanaman. Ino pa inoretan da hiti nga isuang dat ayat talun hapo malu nga kinorahingan pinapataha kumadia iso otinan miagal li korohayan di siyo pinatahak di siyo kumatikid-tikid dat linso dat tinan sendiri. Kamu pa nga iti na pa kamon da pinuhubo nga ay iso kamo yan dat napiduo. Daho pinuhubo iso. Okon ko piuhupan dahay di saumin boni. Di sinangging bo pinuhubo, akon ko piuhupan da di Elvin. Saresan to ko pinuhubo. Kamu po nga, saresan to ko linso da ko posyon. Saresaan to ko linso da tinan. Nga harodi o kita ko diposot imano ko 20. Tapot kari. Pengkuro di tumay iri 20. Miyam putul. Hiri tulo, hiri busul gi 20. Pengkuro di edit matugada ko ri. Numan ako wansay. Pengkuro di tumay dat manuk ko tiyo di gi. Hingga di poan hitik kabang po yan. Winansay da ko ri hay. Ano kontak ka prinsip pot kinapamansayan minamangon na tiyo di. Tu iso tinan, iso pinuhobo. Ay sa kumondat miuhop. Saresan nga ito ko. Wah. Jadi miagalilo linso. Kamu po nga saresan to ko linso. Iso dia linso ko posyon, iso doho linso ko posyon, iso do kayo. Sekira timadang
Songinano di Eldo Bonar, songinano di Belvin Gorotom, songinano di Insun Salumi Saresan. Magiuhop iti kaposian iti tinandati nga pinatumboy da kinarangan dat saresan natikidan toko. Biji tubuh. Okon ko insana na daging nga magyagal. Daging tulun suway, daging gadupot suway, daging gatombolog suway, daging gasada suway. Magisuway-suway. Miyagal iti tinandati nga iyo di. Manikid tulun, magisuway-suway ka daw. Man tadi di haroditi kamoyondet tubuh surgawi, tubuh duniawi. Nga misuway ka daw. Magisuway-suway. Nga kabontugon no pod tubuh surgawi, suway kamantadet kabontugon det tubuh det pemagunan. Haro ngay na papisuwayan. Manikid tulun, magisuway-suway. Iti kamoyondet tubuh surgawi, tubuh duniawi, magisuway ka daw. Paingkan lagi ka daw lot ila pamabangay. Kan daw okon ko miyagal kanawahan nila tulan. Misuway. Okay? Paingkan lagi ka daw dot ay ila tulan, misuway ko kanawahan nila rambituan ngay. Ila piya rambituan nga magisuway-suway la rambituan da suway. Na po manikid. No na pa'y harati nga sarisaan na tikid kemuliaan matahari, miyagal kemuliaan da tulan, kabontugan do kara. Ay, ulam aku kura darid, kada po ako may ko pingakanay ka mo dasikan ta darid ti di. Paingkan lagi ka daw isuanggot katungagan da tulunan na patay. Hali piahdet iati na potinga nakasasad isuanggot kabinasaan. Iti aiso at miyagali di aiso katutukon bo kakikiro. Ditaburkan di dalam kabinasaan, tungagon toko de iati no pondo nga aiso nundo komoyendet kopulidon. Ko tidak binasaan. Kokasup ko do. Harap ako kokasup ko. Okay? Ulamay ko pa ako impuno. Biji kopasien da tulun sareysaan to kotti. Iyo kayu suway, iyo ho suway, ila kara suway, ila sada suway, binatang-binatang tombolog suway. Ikumadua numan kagu po impoho, dot haro kamoyan dot ay nukad ay gadiri ditin ho. Nahawan na dito garang. Haro kamoyan dot tubuh surgawi, tubuh duniawi. Haro tadaw, haro tulan, haro rombituan, magisuway-suway. Ino pa di hinuman kagu po yung poho dahilo nga. Paingkah to ko nagi dat iati na poti nga pinasasad dat isuanggot boli binasa. Akan binasa. Nga mantokondo tungago isuang dat ketidak binasaan. Kemudian pula nga misap-sap na lobo. Mitimbang-timbang. Kebinasaan, ketidakbinasaan. Hiti keposian, hiti kining kokotan dati nga mantokondo poing kakato tungagon tokod hitid ketidakbinasaan. Oke, harap na kakasup ko lagi. Ako na po kakasupom, pasik ko kamad. Kodop ko kantan. Ayat kat 4 na podam talo.
Apat na po na mapat. Inuman pasasadad isuang gatinan kopio, om manen da tungago isuang gatinan da rohani. Sekira na padhara iti tinan datid miagalanda iti kapuri mando man kaduto man andato. Maka haron dati kamoyan da tinan da rohani. Umpaing kuronang kudi kamoyan da tinan rohani. Miagali haron na kasurat tulun na pakapagulo Adam it makhluk yang hidup nga Adam na pakalimpupuson. Inasili da roh di manumpasi. May ito kago ilain pengkuro kamoyan lo. Nga ina pa'y timpunan da nakarikot nga akon karohania. Nga tinan alamiah. O mantadi dirikot na dihit rohania. Tulun da kumaysan teka kapagulo mantada dabutana. Ina pa'y kaboboyuhan da tinani di nga bersifat jasmani miagal dati. Ina pa'y tulun da kaduo nga tadan na po siya nga mantada suruga. Miagali dit kasup-kasupan takunot aga-aga takunot isay kamuyan nila. Okay? Inagi itsontop da po di sangim pasi-pasi. Imiagal di Adam, imantada da butana. Inagi sangim pasi-pasi makhluk sorgawi. Miagal di siyo mantada hila sorga. Paingkata ka nagyati dit mamaguna da turos dit tulun. Miag iti dondo ay gitan alamiah. Paingkata ka no dot mamaguno takondo da turos mantadet suruga, sorgawi. Tampinay, itinamatiman ko po borasa kumada kayo. May oratian kagu dati anuno kamoyan nila mitimbang-timbang tubo alamiah, tubo rohani, tubo sorgawi. Intay to ko di ayat 50. Tampinay ngay itinahit man ko po borasa kumada kayo. Dot daging omraha amoti kanu bahagian da isuanget kerajaan kinarahingan. Inagiit yang binasa iti tinandati, iti alamiah, iti jasmani. Amu kanu bahagian isuang dot nuni kamoyan dot tidak binasa. Sesungguhnya papaylo ko kumada kayo isa orasya. Iyati na pati nga akon mati ko apatay ngay. Nga oinsanan to ko na po. Iyati na po nga manto ko simbanay. Isuang dot akirapan no o simbanan. Sekelip mata. Isuanggat akirapan no sayra dat manguni tu union di kalimpupuson. Ina pa itu union di nga manguni ina panday tulun-tulun na nangapatay nga mantungago. Isuang keadaan dit tidak dapat binasa. Insanan to kono pangasimbanan. Jadi mantad po ditenud iyati no po tinan no po dati tinga soronginan-nginan, soresan. Iya isiyo iyoho ikuo soresan. Nga itinupatinan dati nga imilo da rumomuk, milo tokod apasa, milo tokod aiso nundo. Tu tubuh teko tinan jasmani, daging omraha tokod dundo. Oinsanan toko no pati nga kori katilo kamuan na kapatayon. Nakuro malo to yelo. Aiso na iwalan to kolod nakuro to apatay tulun. Yesus sendiri nga pinapakita dat itinapatulun nga apatay. Ang pinapatapot na kapiyadit ay kada kau na angay pangakan lat pagaduhan, apatay kau mati ka. Pinapakita isa o bukti. Nga haro pa kasari harapan dati. Igitay to kanay boras kinarahingan,
moidet kanu to kebahagiaan di Lohodia. Ayat 52. Isuangget okirapano serada mengunihi tu nian da kalimpupuson. Ino pa itulun-tulun nga patay nga tungagon isuangget ay kakitanandet amu nundo harati kamoyandet binasa. Tidak binasa. Mia gali diwaiget ilo na pagyaway gilo bobosan piad minti basko pinguritasan nga itu tidak binasa. Ilaway may napalabawang teka pipe ay milo. Yun ni kamu na tidak binasa. Nga yati na pondo nga tungagon om o kono katungagon nupo. Kay tamita mo di ladahan ni pan. Kay tamita mo lang ni pan kuda di nga ako itu mongob. Tu hari gigi polusu gi. Nga gigi polusu aya. Tu matak no. Mudud no. Atipu no ngay. Nga kada to ko katongob. Simbanan ngay to ko. Kumukup-kukup na lumahing-lahing di nga. Ata ko itu mongob. Sayra dat tungagon to ka sumano. Teko ato ko pi apatay. Mungkin na kanda to ko korikatan da kinarahingan Yesus Kristus. Isuangget. Adi. Okira pano kasimban. Kita semua akan diubah. Amin. May dagi ako tulisan akan diubah ka. Haro kita kun isuot live dat mantad hilod Indonesia. Nuno na po hipoborsan siya. Akan diubah. Tayo po nagyada ko akan diubah. Puji Tuhan. Ilo na dahit ay miagal ko mantamong gaturos. Pero linay datid mantamong gaturosam lumumis na gi. Ino pa day man datim sakalip it patik jari. Sakalip mata. Oy, asimbanan. Kambalut na hi tampinay wilbes to do ko ni habot ay mumunsay dit kuda buruk. Karait na siya may lagipon. Tok hilo na paggipunom hari kambulutan dot ko ngay hilo kasyo. Sanga daw kanuhim manatak katinggin dot ang palanok-palanok kancil dot ang talunahopod. Talunahopod biji paturunon. Kumuno po nga sa kalip mata kakikiragi. Nga iyati na pod hiti sabah hari sanga daw. Makan 2 tadaw, 3 tadaw. Isay dadi aarahyan at sa kalip mata. Tok akirapan. Mangumit-kumit ako na kanihabom. Mamusaraw ko na ay. O sanong dadi akirapan na tinga onsoy ka. Ay saan da ko di panan. May ka na pamutong. Akirapan no na nga nga putong na nga eh. May ka na dilado mo. Akirapan na nga nasakan na nga eh. Ito sakon. Tokay. May ka na karadya. Akirapan na nga siap karadya. Nupuman. Pingkata ko nagisakira na pod. Intan natin man tadi timpunan. Igitan to ko nila kebenaran na kinarahingan. Kebenaran. Igitan to ko natin Injil kebenaran. Miloh dat tunod dati rumikot tiralan do poin topot. Sakirad oholu ko damot. Apatay to ko. Ay manguro. Sakirah dat paimpasi to ko gisam korikotan da kinarahingan. Tungagon to ko siyo. Kakaton to ko siyo. Simbanan to ko it. Tidak binasa. Om. Miyampay dat okirapan no. Sakalip mata. Iyati na pangasimbanan. Nampay kurla ko mo na simbanan nila bo. Nga. Ina po it aratian dati nga. Tidak binasa. Irino. Simbanan. Matunda di salipin sa kumbang. Miyagal to ko na po siyo. Tay ko, magyagal to ko na po na di
yasin kapal hanapan nila nung paingkurlo kamunda simbanan nilo. Nga pasti simbanan. Ato kanunda hara kamundat ay sa nunday kamundat ay binasa. Eh? Ay, aramay no hoy. No pakago. Karena ayat 53 ay pula na 10 minit na pamahay. Oh, ay anta ka pala. Ayat kali 53 inapandahit yang dapat binasa harus memaguna hidit tidak dapat binasa. Nogi imilam matay memaguna hidit ananda matay. Kemun pa nga ay sa no di kapatayon. Sempurna ilo ni ya diubah menjadi sempurna. Katalib na pandad inapait binasa mengenakan yang tidak binasa apatay nga mengenakan yang tidak dapat mati kamuyan na pwede nga naganap na di boras sa kinarahingan na nakasurat inapay kapatayon nga natalon na di mantadet nakalantoy ay kapatayon hinggo ng kudihit ay kinolontoyon no kemenangan mo ay kapatayon hingga nang kudisingot no. Dondoh na pagyati nga inapohit ay kasandotan kapiatit kapuriman nan dati nga iti kapatayon. Isuang kasiwatan iti maboras ako nagid. Salam takziah kumadit piro-piro keluarga dat natangkiadan dit kanihab. Pagiroto na dati ot katumbayaan dati hinggo donelan dati ikitipya kaswabon ni bayno nga nembulayan dati harap ya kapatayon nga haro katungagan. Hilo nando kaboras ta kanando dat kapatayon hinggo no di kinamanangan no hinggo no di singot no kakuan po nga ay so no po si dati. Singot no potit kapatayon nga iti duso nga kuasa no po duso nga hukum Taurat. Mantad ko haro ti duso haro dilot hukum-hukum da kinorohingan. Moy do ihati no po nga ay amu na dando atumpalid. Ato kada atumpalid. Mantad ko haro talunalun haro di lampu tarapik. Tamodon no padala lampu tarapik ilo nga it auludulud to kada. Mantad ka haro duso, haro dilo hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum ba kinorohingan. Boros-boros sa kinorohingan. Moy dat auludulud da kaposiyon dati. Ato kada kasimpang. Talunalun, mantad ko haro latanalun, haro ngay dilo to nga signboard. Nuka di signboard. Awas ka. Muti apa tahu talunalun ka. Mimborok kilong mo titi talunalun ka. O tidong mo titid 17% ka. Mimborok kilong haronit itulanot ki. Paingka nagi kadaw tit kaposiyan dati pamagunan. Mantad ka haro duso. Ilo no po duso lang nga ilo no dala singot tilot kapatayon. Nga mantad ka haro duso haro dilo boros-boros kinorohingan. Hukum-hukum Allah. Moit iyati no po nga ato ko kaindisan, kaingat tokod mimborok kilong italunalun, kaingat tokod ino po ikaw yun nidi nga kawasan kamalangan, haro lampu traffic, moit iyati no po nga ogompi dati pananudan hati kumakinorohingan. Nga konsiko kumakinorohingan, iminanahak dati dat kamanangan, manta di Yesus Kristus kinorohingan dati. Manta di ditang pinay-tampinay nged ikalisihan, ingkakat konod og girot, kada toko oguyo, aparagat toko kasari-sarit isuanggot pekerjaan da kinorohingan. Tuoy laan da kayo,
do kaisisan dati kumakinarahingan, ino pa itu dipon dati tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Olumi salat panginsa samo di siya dadi kalimpu puso na edit sarimbu tuo ngay ako. No kasya dilo manta di ditampinay ngay ko ikalisihan ko. Ingkakat to ko no turidong to ko no ogirot. Kada to ko kaguyo. Aparagat kasari to ko isuang ga karaja na kinarahingan. Tu ay landa kayo. Dat kay si santo ko kumakinarahingan ino pa itu dipon dati nga amu orubat. Tidak akan sia-sia. Jadi nembulayan dati kebangkitan Kristus, kebangkitan dati yati apa tayo to ko pia ngaharati kamu dat kebangkitan tubuh. No padi mandati no kura tu tumilambus to ko pod iralan to ko polidon. Confirm to ko no ailan na dati dat ay paingkuro ng kuiralan dat pinatuduk ko kinarahingan hali piad oring ka sa kakitanan nilo nga intan po dati alumi sa kasunsudon. Mantad itong pinay sa kirad isuang nga kapolidan to ko dondo. Hiri konod aruhay konod atatak. Nakalakud-lakud no. Borderi latago, jangan goya adigi. Haro no day kapurimanan dat edit lumuhoy-luhoy rumah turatu nga girot to ko no. Moed iyati na po patilambus to ko isuanggot ay pananudan di pentapot itinapot tudipon dati isuanggot mangigit di laboras-boras kinarahingan nga amu orubat tidak akan sia-sia. Jadi puji Tuhan nga dadamot dati dot ay magindalan do opportunity o gumu nohot ay koratuan dati o gumu nohot katumpi manumpalid do opportunity dati gisa mo iyati na po nga koinsadu mantad do kinarahingan na palid to ko nakotampisal to ko naunsut no tay ko paingkuro nga ina pay mila dati man igitay gumuli to ko na kumakinarahingan. I will go to ko do bay no. Posyon diti ogumu ogumbalan aratu ko apalit ko sikapay tumonduli kampinandong kolisihan kadano tilomus poy ratu kampinandong kauusan gulino kumaan kinoringan. Ano misisa to kad isong sambayang? Kinoringan isong kerajaan sorga kung sikaw dok soban bayno insan pakagu dot minangimbulayahay dapain kuron ako kasunsudan dahay dahiti pamagunan. Naratian dahay da insan timpu da sumanu insanan no payahay nga angatan no lahawan no simbanan ni hay miagal dia dit ay sa obohiton. Irin na day kalangadan dahay Tuhan nga dadamot ta isuang tindalanan no opportunity o gumu tamodot it kaimbayatan o gumu koratuon o gumu no pohot away anhad isuang nakaposyon haro timpu-timpu dahay dot ay kapuriman do osadu kumadia nga bayno gumuli ihay rumikot kagwe kumadia tarimo no ihay omoy dah dot ihay no pam tumilambus head o girot gisam bo kalimpupusan na kaposyon dahay gisam nagi karikatan no dot kumoy do da sumano kung sikaw tuhon na kang mga hak dahay isuang kaposyon dahay do bayno
Medad patilembu sihay do somok ogirot kumadia. Tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amin. Combinado uutusan Kulino kumaat kinoringan Kulino kumaat kinoringan Okay, kung si kau dat kinapagyampayan dati, kapiruba to kakago dat kasuabon na suwab. Inako po.